baramutaye ariko ntiyatima nanezerewe mataye kandi ngo barangize bamuta mu ishamba ariko muri ribyo aravuze ngo Mokozi aliniondoa Paulini natunzwa shambani naho bamutaye ntiyatimana bamuta mu ishamba nigiye kumurebe isi izagira ikunigira ariko ijuru nikubona ikubone mu imbaraga ndamukiriza abantu babiri ubabwire ngo tuze umutima hari umuntu utangiye ko kunuva okay nimuzamura ibiganza gira haleluya bangela la sala imana ngikurira Hananiya izira kumurima iramubwira ngo enenda huyo ni chombo cha ariko bari kuvuga ngo numwishaye ngo numuhimbiri nani ujya mutipe eganda kubwira ujya numusoma ni hao wanaongea ni mwizi lakini mbingu zinaongea huyu ni chombo chao ichukora icho kivuga taraja kure kurakora isi za finansane abarundi n'abarundi kazi muri ngaha mugire zataramana na bose banetu y'umubiri ndetse na satani tuzahora turimba imbere mbega umunezero tubone Yesu ngiye gutanga haleluya aho ikwinjize mu gikorwa uve muri ubwo bunebwe haleluya nimuzamura ibiganza haleluya haleluya sama aramubwira ngo genda icyo ugomba gukora jawe ndi Imana afite aho ngarukira kandi hose ndahayoboye ariko ngize ngo ukora imirimo yose noteza akajagari manuka nawe umusenge sasa ukora akazi 2 umubatize 3 umubwire ngo yinjire mu kazi icyo ukora likata neno zuri la Mungu utaka wapi milele mahubiri na nyimbo zao hofu wa Mungu zitaka ponyamaza uko uliyelikata neno zuri la Mungu utaka wapi milele atakusa nyangano kwa furaha ya lani bali makapi yote yatatupa motoni rafiki utakuwa wapi bali makapi yote yatatupa motoni rafiki utakuwa wapi bali makapi yote yatatupa motoni rafiki utakuwa wapi bali Yahweh bali makapi yote yatatupa motoni rafiki utakuwa wapi bali makapi yote yatatupwa motoni rafiki utakuwa wapi abazi ko ari Imana ibagejeje hano nabayikomera amashimeshi ushimira umushumba w'iri torero na madame n'abana babo na staff mukorana muri baraza ya kanisa turashimira inzego zose z'iri torero Calvary hamwe n'abakristo mwatanze iki kibanza kugira ngo iki giterane kibere hano reka mbasabe tubakomera amashi kuko neza mahubiri na nyimbo za wokovu wa Mungu zitaka
utakaa wapi milele? Mahubiri na nyimbo za wokovu wa Mungu zitakaponyamaza uko, uliyelikataa neno zuri la Mungu utakaa wapi milele? Ministeri y'Agape ikorera muri Kadepe. Kambaze shimira abayobozi bakomeje kubarera no kugira ngo mugere kuri iyi ntambwe, kuko isi ikeneye abantu ariko bakenewe n'abagira iyerekwa n'abagira ibikorwa. Igihe cyose uzitwa agaciro ni kuzagaragaza icyo wakoze. Kuba rero mubagejeje hano wore kuri representa na madame we na reverend w'itorero hamwe n'abadamu banyu n'abana nabo mukorana, basabe tubashimira hamwe n'izindi nzego nabo dukomere Imana mushi. Dushimira umuyobozi w'iyi ministere nawe mukorana mwese aho muri, abari hino mu gihugu cyacu Burundi n'abari hanze y'igihugu. Muri abagabo beza, muri n'indwari, muri n'imfura. Imbaga y'abatuye isi ifite indwara zikomeye z'abavuga butumwa, ariko ijuru n'amatayo muradutumira. Mwagize neza. Sijaiona nyingine siku achana ibe toweka, leo Mungu anazijua hitaji zote ninazo. Mwagize neza. Imana ibavugishe. Shimiye abashumba bose baraha, abavuga butumwa. Mwagize neza. Narimba kumbuye bishimaze, kandi icyo ndimo kuvuga kivuye ku ndibaza umutima. Imana ya Isiraheli namwe bagirira neza. Abatanze nitwa Ntamahizi Muhoza Matayo, hanyuma Mugisha n'Imana umudamu n'umwe, abana ni barindwi. Igihe duheruka hano twari tutarabona umwuzukuru, ariko ubu dufite umwuzukuru. Wayakoma utayakoma turamufite. Maua yote anayafika na ndege wote wanga wanapokea chakula chao pasipo shamba na ghala. Baduhaye topike iri muri iki gice cya kabiri n'umurongo wa 10. Nasomye mu magambo akomeye mu Giswahili, ariko mukanemeza ko tugomba kuganira kuri topike ivuga ngo icyo ukora kiravuga. Icyo ukora kiravuga. Iyo ni topike tuzaganira kugeza bagurutse hano ngasubira hariya mu rugo, kandi tuzayiganira mu bice 4, ariko dusome hanyuma yabwo mbone kugenda mbikata mbiguhe, hanyuma nubwo ndaza kubirangiza ariko uzoza kugereza ku cyumweru uzobafasha icyawe. Some ibitabo 2. Umuhanga uzi gusoma ahaguruke. Iyi ni password ngiye gufungura introduction, hanyuma mu ijoro turaza kwinjira muri development cyane no kugeza ejo no kugeza ku cyumweru. Hanyuma uyu munsi wa none ubu muri uyu mugoroba ni introduction gusa, kugira ngo mbareke mugende muje kwitegura, kandi ni weekend korera abana barye neza n'abagabo. Hanyuma twahawe uburenganzira mvise ko batanze igitaramo ko gihari, komera Imana amashi menshi kubera icyo gikorwa. Ninde wahabonye dusome
urwandiko Paulo yandikiye ab'Efeso igice cya 2 n'umurongo wa 10 uwo murongo wonyine. Hanyuma dusoma Abami ba kabiri kandi ibice 4 n'umurongo wa 1 kugeza ku wa 4. Nibiryoha cyane ageze no ku wa 5 taco byica. Efeso 2 murongo wa 10 haravuga ngo kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Amen. Amen. Abami ba kabiri bice 4 murongo wa 1 kugeza ku wa 4 nibiryo ugere ku wa 5. Abami ba kabiri bice 4 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4. umurongo wa 1 kugeza ku wa 4. N'uwa 5 nibikunda. Bukeye umugore umwe wo mu bagore b'abahanuzi asanga Elisa, aramutakambira ati umugaragu wawe ari we mugabo wanje yarapfuye, kandi uzi ko uwo mugaragu wawe yubahaga Uwiteka, none umwishyuza araje arashaka kujana abana banje bombi ngo abagire imbata ze. Elisa aramubaza ati none se nkugirire nte? Mbwira niba hari ico ufite muhira. Nawe ati umuja wawe ntaco mfite imuhira nkeretse agaherezo kutuvuta. Aramubwira ati genda utire ibintu birimo ubusa mu baturanyi bawe bose, ariko ntutire bike, maze winjire mu nzu n'abana bawe ukinge. Utwo tuvuta udusuke muri ibyo bintu byose, ikintu cyose uko cyuzuye ukibike. Ku wa 5 nuko amusiga aho, yinjirana n'abana be mu nzu arakinga, bamuzanira ibyo bintu asukamo. Amen. Ramutse abantu babiri kubwiye batatu jo tumuhaguruka uri ubabwire ngo ibyo wayukora nibyo bivuga. Maua yote anayavika na ndege wote wanapokea chakula chao pasipo shamba na ghala. Ibyo ukora nibyo bivuga. Ubusanzwe utavuga ni ikibazo, ariko hari n'abavuga bagakabya, ariko icyo ukoze kiza kivuga. Utakabije, wari uri igikara, warize utarize, icyo ukora kisha kivuga. Cyaba cyiza kiravuga, cyaba kibi kiravuga. Muramutse kandi umubwire ngo itegure gukora ikivuga neza, kuko nibyo bigezweho. Maua yote anayavika, pima mambo na ndege wote wanapokea chakula chao pasipo shamba na ghala. Nimuzamu komera Imana amashyi menshi cyane. Hari ahantu tugera tukananirwa kuvuga, ariko ibyo twakoze bikatuvuganira. Iyo umuntu ari ingare si uburebure n'imvugo ze, ariko zanezezwa n'umuririmbyi waririmbye ngo ururimi n'akantu gatoya, nyamara amagambo yoyoyo arakomeye kurusha amabuye. Ubwo rurimi rwawe urwo ntibaruremeye kuvuga nabi, no kuvuga neza.
nunanirwa kuvuga neza bwakakanwa n'ubwo rurimi rwawe, adresse yindi icyo ukora kiravuga. Ibintu bine bituma ibikorwa byacu bivuga. Icyambere ni ukuyoborwa n'umwuka wera. Notez bien, hari ukuzuzwa n'umwuka ariko atayoborwa n'umwuka. Ashobora kuzuza umwuka wera, kuzura umwuka wera ariko ntayoborwe n'umwuka wera. Uyu mutipe ko twaherutse yaruzuye umwuka wera, none ku mwuka wera utazumuyobora. Nanje sinkizi ikiza gituma umwuka wera atakuyobora, ni wowe ukizi. Goronzoka hakiri kare, cyo tumugira icyo ukora kikavuga. Iyoborwa n'umwuka wera. Mundamukiriza umubwire ngo uri umuntu ukomeye, ariko iyoborwa n'umwuka wera, icyo ukora kizavuga. Mukindindireho ni nacyo funguramo password ijambo umwuka wera. Icya kabiri kizagituma icyo dukora kikavuga, ni ugukora dufite ubushizi bw'amanga. Ni ugukora dufite ubushizi bw'amanga, tunatumika tukiwa na ujasiri. Ninasiri naye Yesu yanifanya niwe jasiri. Makomye amashi. Kwa amani ninayopiki yanifanya niwe jasiri. Yaniburudisha nikiruka makofi nikiimba. Ninasiri naye Yesu yanifanya niwe jasiri. Kwa amani ninayopiki yanifanya niwe jasiri. Yaniburudisha nikiruka. Hosana amen. Nimuzamuri biga. Hallelujah. 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 Ichagata kanda mambo tengeneza ujumbe nugukorera mu bumwe. Ndamukiriza mugenzi wawe mubwire ngo iyo dukoreye mu bumwe imirimo yacu izivuga. Tuwe umoja wa Kristo tuijenge kaya. Tuwe pamoja wa Kristo tulijenge kanisa. Tuwe iyelela tuijenge ya. Tuwe pamoja wa Kristo tulijenge kanisa. Tuwe wamoja ya tuijenge kanisa. Tuwe pamoja wa Kristo tulijenge kanisa. Tuwe iye umoja tuijenge kanisa. Tuwe pamoja wa Kristo tulijenge kanisa. Muzamure mvuga icyakane. Hallelujah, hallelujah. Zama hey. Mundamukiriza umubaze ngo uracakorera hamwe n'abandi cyangwa waritandukanye? Uracakorera hamwe n'abandi. Tuwe pamoja wa Kristo tulijenge. Tuwe pamoja wa Kristo tulijenge kanisa. Tuwe ya tuijenge ya. Tuwe pamoja wa Kristo tulijenge. Tuwe pamoja ya tuijenge ya. Tuwe pamoja wa Kristo tulijenge kanisa. Nimuyahetsa amaboko yamaheka cyane. Hallelujah. Hallelujah. Zama hey. Hey. Icyakane nukwemera kuyoborwa n'ijambo ry'Imana. Okay, reka mbasabe haguruka. Umboberera abantu batatu. Ubabwire ngo ibisho bine nibisho muzaganira n'ijuru n'amatayo. Tuwe pamoja wa Kristo tulijenge kanisa. Tuwe
pamoja wa Kristo. Mweka bahaguruka rero turinde buke. Tuwe wamoja wa Kristo, tulijenge kanisa. Tuwe pamoja wa Pigisa. Kristo, tulijenge. Ya, tulijenge kanisa. Tuwe pamoja wa Kristo, tulijenge kanisa. Tuwe wamoja wa Kristo, tulijenge kanisa. Tuwe pamoja wa Kristo, tulijenge kanisa. Tuwe wamoja ya, tulijenge kanisa. Tuwe pamoja wa Kristo, tulijenge kanisa. Wamoja wa Kristo, tulijenge kanisa. Tuwe pamoja wa Kristo, tulijenge kanisa. Wamoja wa Kristo, tulijenge kanisa. Tuwe pamoja wa Kristo, tulijenge kanisa. Haleluya, tuwe wamoja yoyo, tulijenge kanisa. Tuwe Vilo, pamoja vilo. wa Kristo, tulijenge kanisa. Tulijenge kanisa. Tuwe pamoja wa Kristo, tulijenge kanisa. Tulijenge kanisa. Tuwe pamoja wa Kristo, Barakasima. tulijenge kanisa. Tulijenge kanisa. Mais ça la pessie qui est passée. D'accord. D'accord. Dio. Wila matawe. Wila kadi dino. Wila. Ya. Zamuri bikaza y'abazamu. Nimwishare rero kira ninjire mwishanga. Hari igisimba mwacikije. Niyo mpamvu byatumye mbigeza gutya. Nimukomere Imana amashimeje cyane. Ubuzima bw'abayoborwa n'umwuka wera baba bafite ahantu bavuye. Mu buzima bw'isi umuntu agize na kote fort na kote faible. Ariko mu buzima ndimo gusenga muri iki giterane ibyo ukora kugira ngo bivuge, genda ufate faible uyishugunye usigarane na fort. Muri faible uzuheza isi kuvuga, ariko muri fort uheza isi kugushigikira. Tangazo la neno bisubiyamo. Muri faible uheza abantu kukuvuga, ariko muri fort uheza isi kugushigikira. Ndasenze uyu mugoroba w'uyu munsi wa none umuntu umenya imbaraga za fort, Imana iguheza umuntu ugushigikira. Imana iguheza umuntu ugenda. Yes. Impamvu ministeri y'Agape twaje namwe mukaza nuko bagaragaje fort. Ndamukiriza umuntu umubwire ngo ndakindi sikeneye, ikeneye fort, ikeneye imbaraga. Kurukima hari umuntu utagiye kunumva, ongera umuntu ndamukiriza umubwire ngo Imana ndikeneye intege nkeya. Abantu bakeneye imbaraga. Imbaraga zawe zizatuma abantu bagushigikira. Imbaraga zawe zituma abantu bakwegera. Imbaraga zawe zituma abantu baguheza ibitekerezo. Imbaraga zawe zituma abantu bagira icyo barekura. Mukomere Imana amashi kugira ngo komere. Urwandiko rw'Abefeso ni Pawulo ari wa Sawuli muri pase yiwe yarafitemo faible, ariko igaragaza imbaraga ku gikorwa akora. Ariko mu musabane n'ijuru ntabwo byari bifite impact igaragaza ibyiza ku ijuru.
ariko ijuru ngo rirabe foro hayashira mu by'isi riravuga ngo uyu mutipe no muhindura yoba igikoresho gikomeye akagaragaza ibikorwa kandi ijuru rigakomeza rigambuna umusaruro ukomeye. Icyatumye turi mu isi no kugira ngo tugire umusaruro tuzana ku isi. Nimutiza amatwi kandi nababonye muri tayari kandi muri nabeza kandi muri nitwa nimuzamure ntange haleluya haleluya haleluya. Tuwe na 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 tuwe pamoja wa Kristo tulijenge kanisa. Tulijenge ya ya. Tuwe pamoja wa Kristo tulijenge kanisa. Ya ya ya. Tulijenge kanisa. Tuwe pamoja wa Kristo tulijenge kanisa. Reka kubwira isiti zabona imbaraga zawe utaragira ibikorwa. Turabizi kuri ntyoza mukuvuga enda kugere n'ikindi uni muhingo ukomeye cyane amplis uracafite no kurama kubazarama ariko kurama kwawe no kuba ntyoza isi ntirabikenera ariko nugira icyo ukora isi zagushaka. Ibyakozwe n'intumwa ibicike umurongo wa 12 kugeza ku 15 Bibiliya iravuga ngo Imana ibwira Hanani umugabo wari umuyumbu ukomeye w'umuhanuzi w'umuhanga aramubwira ngo ugende Damasiko hari igikoresho canje umugabo witwa Sauli nono Hanani amurebera muri faible ariko Imana iyo imurebera muri fo. Abantu ne bakurabara muri faible mu ndege nke intege nke ariko Imana ikakurebera mu mbaraga. Niba shaka baguhunga ubunyine ijuru rizakuzanira abandi giye gutanga ubwe ikuru ivuye mu ijuru nimuzamura ibiganza. Haleluya haleluya zama hey si wowe wambe Dawudi wabaramutaye ariko ndi yatima nanezerewe mataye kandi ngo barangize bamuta mu ishamba ariko muri iri byaravuze ngo mokoze liniondo wa Paulini natunzwa shambani naho bamutaye ndi yatimana bamuta mu ishamba nigiye kumurebe. Isi izagira ikunigira ariko ijuru nikubona ikubone mu imbaraga. Ndamukiriza abantu babiri ubabwire ngo tuze umutima. Hari umuntu utangiye ko kunuva okay nimuzamura ibiganza gira. Haleluya haleluya angela la sala Imana ngikurira Hananiya izira ku murima iramubwira ngo enenda huyo ni chombo cha ariko bari kwavuga ngo numwishaje ngo numuhimbiri nani ujya mutipe eganda kubwira ujya numusoma ni hao wanaongea ni mwizi lakini mbingu zinaongea huyu ni chombo chao ichukora icho kivuga taraja kure kurakora isi za finansane abarundi n'abarundi kazi muri ngaha mugire za taramana na bose banetu y'umubiri ndetse na Satani tuzora turimba imbere bega umunezero tuoneso ngiye gutanga haleluya aho ikwinjize mu gikorwa uve muri ubwo bunebwe haleluya nimuzamura ibiganza haleluya haleluya zama
noteza akajagari manuka nawe umusenge sasa ukora akazi 2 umubatize 3 umubwire ngo yinjire mu kazi icyo ukora icyo kivuga dukeneye inzobe yawe ni yawe dukeneye ibikorwa tuzataramana abera bose nimuririmbe tuyumubiri ndetse na yego we tuzahora turi imbere mbega umunezero tubonye Yesu Danezera abatayo nimuzamura ibiganza haleluya waraganda ramusengera ngo aranamubatiza umuka w'Imana ngamumanuka navuze ngo icambere password ya none ni kuongozwa na Roho Mtakatifu ntacu uzashobora gukora utayobona umuka wera ngo kivuge nubwo wowe uri mu gufukavuka mu gitura aho mvuka mu bibogobogo ni muri interieur iteye ubwo nawe ndabizi ko wavutse wenda harashoboka iriya mu Kayanza na Rugombo kibitoke ce n'est pas problème nta kibazo kirimo ariko gusa aho uvuka ijuru rirashaka abantu bagira gute bakora kuko financement ndiri kure n'amadolari ndari kure n'amahero ndari kure na turmalina na casterite ndibiri kure ico wabuze ntiwagize gukora iyo uja gukora biba bimaze kukugeraho nubu umushomeri bakureke kuko ijuru warakuze nyoko warakonsa urakura nubu uri muzima nudakora utukuraho urusaku un jeune ufite 19 20 25 hewe ngwaracyari ko arondera isabune mu nzu ngo he mama unani wo muri ngaha uko na problem icukora kigira gute kiravuga tuzataramana abera bose bandetse tuyumubiri ndetse na yego we tuzahora turimba imbere mbega umunezero tubonye Yesu nukuri ngiye kure kuri bindi itegura bitahana tubishire kuri runaka nimuvuge ngo amen haleluya umuka we uzutuyobora ukora ibintu bine ibyo ndangiriza icyambere ni umwarimu ni umwigisha Yohana 14:25 no kumanuka ava ngo umuka wera namara kubageraho number 1 azabigisha umuntu wagishishwa na muka wera taza bigikuri taza buriyere tazananirwa kubana n'abantu impamvu unaniwe kubana n'abantu ufite akajagari unaniwe no kubana n'umugabo wawe nta muka wera ukurimo ako kajagari ufite muka wera namanuka kuyobora umenye kubana n'abantu nta muntu uzutunga muka wera ngo amuyobore ngo asubira agenda n'uburakari cyangwa ngo abikizigo turagira muka wera uwanyu na hantu n'indirimbo cyangwa se nagira icyo akora uzomushigikire kuko yahishuriwe mukawera aramanuka batangira ku mukawera aramanuka batangira kubona Imana ereka mbabazi batagira kugera gute kubera iki batayibonye mbere nubura ikintu kizatuma utagerana ku bindi ariko nubona ikintu kizakugeza ku bindi Imana iha abarundi n'abarundi kasi uyu muntu wahebye indi mukawera aramanuka batangira kubona ampresa batangira kubona ntabwo ari fit bata verbe avoir